lupa saksikan terus video kami Kembar Betawi nih, subscribe, tonton videonya sampai habis ya. Ini dia nih bos kita nih. Bang mau main kemana nih bang? Udah naik mobil aja nih. Oh. Lah kemana supirnya emang? Saya nih abang nih. Ini main kemana nih bang ceritanya nih bang? Subang. Wah jauh juga nih bang. Wah jauh juga bang. Jauh nih mobil. Iya bener ya. Bisa aja nih abangnya nih. Kira-kira perjalanan berapa jam nih bang? Perjalanan 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam bang. Wah gua mau dalam mobil. Molor. Oh iya bener. Berangkat tengah malam ya bang ya. Iya udah. Wah iya. Pakai rompi pelestari. Oh nih kerajaan nih.